Is-Segretarjat Parlamentari għall-Bidja, Sajt u Drittijiet tal-Annimali sqar li filwaqt li l-kaċċaturi ser ikollhom iċ-ċans li jikkaċċjaw skont ir-regoli tad-deroga tar-rebbija l-ebda ksur tal-liġi mhux se jiġi tollerat. Is-Segretarjat kompla li dan juri s-serjetà li biha qed jaħdem il-Gvern biex jara li ma ssirx kaċċa legali filwaqt li l-kaċċaturi jimxi mar-regoli u l-liġijiet tal-pajjiż. Fuq l-inizjattiva tas-Segretarjat Parlamentari għall-Bidja, Sajt u Drittijiet tal-Annimali fih dan il-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima twaqqaf board li l-għan prinċipali tiegħu huwa li jkun hemm strateġija dwar il-monitoraġġ u infurzar tul il-perjodu tad-deroga tal-kaċċa. Fuq dan il-bord hemm rappreżentati daw kollha li b'xi mod huma involuti ma' din id-deroga: id-Direttorat tal-Ambjent, il-Pulizija, il-Forzi Armati ta' Malta, l-FKNK u BirdLife Malta. Iċ-Chairman tal-bord huwa Dr. Lewis F. Kassar. Is-Segretarjat assigura li l-bord qed jiltaqa' b'mod regolari matul il-perjodu kollu tad-deroga sabiex jevalwa kontinwament is-sitwazzjoni ta' nfurzar u l-osservanza tar-regolamenti u tal-liġi. Tul il-perjodu ta' deroga tar-rebbija għal din is-sena, il-Pulizija mid-Diviżjoni tal-Infurzar tal-Liġi Amministrattiva qed jiġu mejjuna minn pulizija oħra. Il-pubbliku ġenerali jista' jirrapporta kwalunkwe ksur tar-regolamenti f'kull assa tal-Pulizija mferxin madwar Malta u Għawdex jew iċempel fuq in-numru 119.